大家平安，六家外tu chua kajam naman, nama kajina na sulivat. Saka tu chua kajam naman, naruja supina kainua cema si imazai toa senai. Imazai toa tira puru katu dosa, sulatan imazai toa ita karam pajuta puru katu ita karam. 诗篇32篇1节到11节。Inurib pasalisario sinipazikat pinasalivan na mangwa aravat na may tutsu tsau-tsau. Nekano na kuya-kuya iwarong saka inika sinam pasalyo noa cemas na mangwa aravat na may tutsu tsau-tsau. Ka inianan ka kena kipasemaraw tuaku pasalisario. Na pelurayan akan saka au nga porake toa adaw. Aku picur meneka nga amaro zaluma meneka no kala adavan. Ayatoa su pinatavu nga kena porake toa adaw toa vengi. Pai naki pasemaraw nga ken tanusung toaku pasalisario. Ini kaku sinizaaw tanusung naku nakuya-kuya. Na penenetaken toa kipa semaraw tanusung toaku pinasaliva na penulat. Saka su sini pajekat anga aku pasalisario penulat. Manasika naki samula toa patara cemasa tsau-tsau. Nakuyanu inika ki aung tanusung tutsu ka nangwa anan kipakim tanusung. Pai no tezuanga toa sisraparapayana adaw amaro temelev ki inika uri jalunen jamaju. Tisung mavana ku kaki elingan saka taraso pas elingan naken kemasi tuaku siserapai. Au kikena pas aca semenai marva tuaso pas eling. Ayatoa lemakelakev sun tanuaken. Maya tutsu ibu cemas. Kikusu pakelangi toa nangwa daran. Kikusu turui pake papauri ingau. Ula ini kasuna maru nguru-nguru aruba katoa rigi. Nakuya no inika mujusan toa sikiparaingan. Nakuya tsau-tsau. Inika uri maraga oto amasan liariawa sisrapai. Lakwa anaki paparanges toa cemasa tsau-tsau. Uri lakeven toa kilivak. Timuna nangwangwa tsau-tsau. Karvawu kaperavu masa kinudan noa cemas. Timuna seve-seve sikudan tsau-tsau. Pas acawu marva aichu kainua cemas. Tu chua kajam naman asinipupatarvan tanujen长生之处，长生之处。大卫曾经历不认罪的痛苦，也经历认罪后得赦免的喜乐，因此他呼吁所有虔诚的人，所有相信上帝的人，在面对迷失、软弱、过犯，以致想为自己寻找长生之处时，应当把握机会，赶快回转归向上帝。他提醒不要像无知的罗马，得用脚环软头管束才幸福。不要再靠自己，而是要依靠上帝，走在上帝指示的正道上。在这条路上的人，必能再次欢喜快乐，
神学家奥古斯丁曾说，智慧的开端始于认识自己是一个罪人。每一天我们可能都会面对试探，考验着我们的信仰以及我们对上帝的认识和信心。当我们面对无法明白的事，遇见无法掌握的事，该如何做出选择呢？唯有承认自己是罪人，知道我们需要上帝的引导，才能走向上帝为我们预备的长生之处。在那里，我们将能经历更多依靠上帝，更少依靠自己，得着上帝的护卫，救我们远离犯罪所带来的煎熬。Sinaya tu so ka jaman jaman na mapolat sa aisha sinabaki那么讲天，我如何面对自己的过犯？是极力否认，还是向上帝认罪？认罪后如何进一步做出改变？Sinaya tu so ka jaman jaman arujaki na min na tinana pa enen saka ka inuli。天父上帝，你深知我的过犯，求你赦免我，引导我，救我脱离灾难，帮助我更多依靠你。奉主耶稣的名求，阿们。Mali tu suka jaman jaman nama katinana misila selang sumupu kilaro itu kai no semat latinana pasusu sajam inuri akipaparang atau ta semas ayakana pasemarau latinana suliva tu suaca kini adavan taja 平安